Muthenya umwe tu thutha wa mutino wa kumomoka kwa irathi thukuru-ini wa Precious Talent Dagoretti na gutiga arutwo 8 makuite na angi 69 magurarite, umuthi gutiri undu guthiaga na mbere thukuru-ini uyu o tiga arutwo hamwe na aikari aria megwikinyitie kwiyonera uria maundu mahana. No na kuria uguo arutwo aria othe marahutirio ni mutino uyu mari handu hega, kuria arutwo 69 aria marakinyirio thibitari-ini wa Kenyatta niguo kwamukira urigiti, 67 ni marekereirio, guku eeri magithii na mbere kwamukira urigiti makiria. Yesterday evening we had discharged 67 of them, so right now we are still having 2 of them that are under observation. So we have admitted the 2. There's a girl 6 years old and a boy who is 12 years old. They are being observed here at the hospital still, and they are stable so far. Mihang'o ya guthurima miri arutwo 8 aria marakuire na gucoka gutoro nyumba-ini ya kuiga miri ya city mortuary ni rugamirio nginyagia family ciothe cirekie gutambura miri ya ciana ciao. Ihinda-ini riu maabitha ruhonge rwa uthuthuria DCI matinda mambite hema thukuru-ini uyu niguo gutwarithia na mbere mihang'o ya guthuthuria kiumo kia mutino uyu, guku nake murugamiri wa thukuru uyu wa Precious Talent Moses Wainaina akihungwo mahuri iguru rigie mutino uyu. No na kuria uguo umwe wa aciari aria ciana ciao cirahutirio ni mutino uyu ni ekinyirie ceceni-ini ya borithi ya Kabete niguo kwandikithia ndumiri ya gikuũ kia mwana wake uria urahurukire kumana na mutino uyu, guku agitariria kigiriko kiria ari nakio. Hapa Kabete tumetoka ule upande mwingine, tulikuwa tunaenda kuweka mtoto, tukaambiwa tukuja hapa kuandika statement. Nimeandikisha statement tukiwa pamoja. Now we are going to Jiromo kuweka mtoto. Kisikia mtoto amepasi kwa njia hiyo ni very painful. Tunasikitika sana. Kwa tumelea mtoto wetu kwa foundation mzuri, tuchunguza maisha yake ya mbeleni itakuwa namna gani ili aweze kujitegemea. Na niguo gutigirira ati mihang'o ya mathomo itura-ini riri ni gukura gitwarithio na mbere na njira njega, munini wa mutongoria wa bururi William Ruto kugerera rurenda-ini rwa Twitter ni augite ati ruhonge rwa NYS unyitani na bodi ya thukuru wa enana ni megwaka thukuru wa muthingi wa muigi gicigo-ini kia Gado ukinyiria kiambiriria-ini kia mwaka ukite, na mihang'o ino ni yambiriirie. No riu mihang'o ya mathomo thukuru-ini uyu guthii na mbere na kurugama kwa ihinda, kiroko kia umuthi arutani makigia na giikano gia kwariria makinya maria megutacukia. Handu-ini ha Kameme TV, gitagwo Wainaina wa Eeri.